Free subus many diets would you know some watching. The bedroom so and that way not be that say. So said the address one or a bedroom so Cassian 7 doors on the TB NSA. Omanphobia wonum ete Atomfoso wo mu echemu abambo honsem enkoye kra wo mpotem wo sanso na Nkoranza abusuan ya wonde hyewu abra no twera ban kukumru chemu a impedifo kra to de ababonte report wo gitumwa enyeye na obata bi so kasa na ne nyina ne se obata ya wo ne ba wa yaresabia no owie ye ka ne so kwada na se nya yade nti wadwane agya ne munchemu yerebe so mo ye kai wo se DSTV channel 280 Go TV channel 119 wishia me ya frame anochiwa ba atwase wa finchemu no memfanto so emawa no manfobia wonom ewo Atomfoso ye no time mantem no time ensimo ewo bono mantem ne mo no wo mo de nsem ahodo atudwa no wo chesa posifo wo mpotem ho no no enya de se woni won edi ne ye kra wo chemu a ene se ne ma bia koso ne nkoye na de akoda posifo no wabu asom nu afi kra no asem bi si akoya posifo fa so epiepia wo musunsun wati kwade nkoye nti wo stress mpanimfo mo ni emra ho anya baras enso da bia ya tutuo e wa Atomfoso no kwasam ne se ya tu ade ho na mom bebre e de akọ police station ba ku mienu be ya mensa so a ya kwa enkosi aga na ma tututu onu ntimi okuya ni pa ma je best farmer award se mi ntimi nkwa afuom biem bra bia ba tutu okuro nga o ka be commander ya ye ho ya de ne commander e wo sikanti ya atore ya tua ne ka na no teacher ni ba akokora be ka kire nse se sie ba bi ne aduru de be ko be kurom ya nkura nketo no teacher fo be firi ha be nya bia ma ne nkire ba de so ya ka Ghana ho nti ba bi ne sa tututu o firi ha ba sa ne sebe yati se baabo na naman hintu in fact ye nyina oyeye ya yati ha ya ne yati se jase hen baabo rituo oyeye ya in fact nyama bi okoso ni nyina commander okonanim be hu nipa kura ne aboko commander sa bi no commander watima kwakoyi nipa ayi police ni se omra ma kire ni tuo nti commander no ye pon ha se nyama ne ye hu nyina ofiri commander nti aban nsraw hwe commander no na se wo be kasa kire na kasa kire no Yemfri won yenkob no epoye mantem no emua na abusuan mienu sese de wani abrepa sakrodom abusuan baako eye de wonde hye ne Albert Donko mfinhia aduonu nwotwe a abusuan susu se aposifo na bro no menam so ma wo filimu ewoye Nkoranza afekura no disuan ni baako ye wonto asosu ku mu Victor Kodwusu ono nso wabra na mabunu eye ye kire no na agya aposifo ni bie kame se wonom etu ni tu na se wonom etu ni tu ma abrantie efri munti sankoda ni mienu na wuyaya na nanse ya na aposifo de krata ba echechemu de kofa awuo ni baye na eno nti abusua chemu a sade aposifo de report ne se mo chu mo gitum wenye yinti waye nsentwefo nhyiemu kasamafo opanyini Kwadwo Odonyina kasa se aposifo no ankasa no kame se na watwe mienu atwemu ni woni abusua hia na mo kansem bi nanso nya no eno hu no wakrata ba bonte sa Ghana mine ne Ghana mra ne Ghana police Banya krado sebebe kano kra pan faswa abedonko owu anade ntira also owu ye hunu mu ya enya de se ebaje na mu asie na asie kira ade de bepesa bede ye bia bebetime de ade akwakwe eti sie na sam de amfanto akopem se ye be hu nokre wom ye hu nokre wom se abedonko no ekromfo ne bebe fa no kokokuna ye ni tweka sa ye twetwa asem no mu na se ye de bema ye bekwa akofa na bane abesie no sabe ye akofa kromfo man Nkoranza krom ha metompem sa odi bema de no baba krom ha ba abesie no so odi bema de na cha police for bio me pesat mamfo nyina ate ase se me ana menu anuma na abusu ate bia kwaje twemfiri police ne bia ho ye ja asem no nka na nja ka kira se na meti hasie nya autopsy report no pe ye de asam na court ya bibia we report no na ya tade adan aka ye case etu obi aka se ye mo bia kwaje bibi enu ntra ya ja Yemfri buna poye mantem ne moni ebegina nkran kropoyi mu na Amasaman district court no ama mpanifo krata se won tinsi abonten na nkrofobia keka won ho abomaboa won ho a won nam ene on bebo opuruma no a che se aban ni suade hunu se efie bia no won benya agyanan bia won ya abaya woye ye nbi no won na aban na mo mutumi se adwuma no meye
oba ni okura krata no watwero din sika esefata no womagye omukwa no anu nti wonum enka biem na eno na amanfo bia keka wo ho abom dia kodan court no kyese enkrofo wi na mpotem ho ma woye wonum bukata no nti ena court no amakrata sa post 400 na sa nipa bonfo no panyina wodi wo mu ani wana se omunyina mpo wonhwe no wonkyere won complaints from beneficiaries and GAMA say omo ha no bia ba omu fie say yen yasoma omu so omba mbeye dislodging and ombe service omu digester mom na nipa ne ba the force oba pene we bie digester ne so nti ono ka amount on out ase na waye on ti ase so an one ti ase so an we ja digester ne ato us on cover no ko under normal circumstances na yes and say e ba no ese so two baby no kata so fine nti yes and because o usual assembly ni din nti report no ma Amasaman division ena omo ebechi no ena yare ni no for court national GAMA asoyenso echiremu a se nipa wo mo eyesa no wodoso pa ya enche obechire wo mo nyina atomu national project coordinator engineer George Esiedo no ne Adom kase etwetwe san komoyi yensoma obia na wo ye ne saa na akwamia yen se modi ohye etu wona onyame adom waye wadwen se wonye wana wa abonten ne mom wonye jana bia no wo kwa akohye won na afa wo di ka foforo akoto won so edika no jana na wo bia so woni mu nimdie nti wo besae no wo mu bia enipa ya dada wo mu agi wo sika nso ede wakosem eto Adom kase enim mpana na mi no me kodjuma nto me ne kasa phone so ana me kire no bibia we no na okoye ana say bisan say first bisan say oya say ana say oya 335 ana mpana to so no 300 ana so Yemfrin Kranko pom ha seni nkogina mwasen fosu na ababa wo mfisi aduenu mienu of friend Deborah P obode mrane se eye adua no ne din a obi ade friend abaye yakwo ewo St Francis Xavier Hospital ye no wasen fosu na wo wie ye na kwada no wadi dem ma said ne nso APF ade frum animu no afekora no wo chiremu abema a wone no anyinsen ya anye ono kure ya wosanso eni enne eje wone ne na nabrewa ene tie ne ka da ho no ma no odi nti wadwane mpanifo asiso akokyere no ordinary base wo mehwe na kwada no a waja ne ho no onsan emehwe. In this child's instance, the covering of the abdominal wall, which is a skin, didn't form fully, so the intestines came out with the sac covering. So that's the condition. So it's one of the congenital abnormalities. So meaning that it happens in the womb. Okay. So usually the processes that happen in the womb should happen in a certain direction. If either of them fails, then such congenital anomalies happen. Once they plan to get pregnant, they should see an obstetrician to plan their pregnancy for them, to start them on medications. And during their pregnancy, they should come to hospital early. They shouldn't wait for 3 months before they start ANC. They should come early, they'll be started on medications early, and their pregnancy will be monitored. Oba no watch this who is going to Granny and so any Adom Kase Kasai. Bro. Deborah P. Okay. But now I find you are in human. I can see it, and I'm saying, and the womb. Into your muka, some didn't know theater with some more operation. Into Scanum Castle, Mudinama Miss Rumi, who did that, and some Amibian coffee say, no minutes can be a Missimoquama meant me and it's can be. I made the world flew into many men and net. You announce no near more than the I bet me a shame. Inti na me go school ndena me na school ni jane me woye nti ma for the toso for na akora ne yale no isle mpenifu na adofo bia se omwa me ba me bana ma wonsi ya ne nso no apie ti me se doctor for se omntumi enye me ba no operation ntumi nkoma me afeda mo dia Yemfri hodom na yen concern foforo emuana Director General of the National Communication Authority no eye Joe Anoche na nsanse na omanfo bi kika se ye honsem agodo akọ register osem a omujigu hodom no anye bia wo mudi sie anase waje mu ato mo bi a enya kwa de nsa ebom afekura no behwe no na sem no osem ye mienu pe enso be komna nipa be nwotwe ene de wankasa ho nsem a register omo so sem ama omo a sa sem no wudi ho hwe na enu nti na mpanimfo aye nsentwefo nhia mu no mo kyese Ghana for ho nsem agodo de beda wo mo no wo hyebo so wo mo akora ne yie sanso ena sona wo mo de to so anase da wo de to so obi an register ne sem no wa bruchira fe no waba mo no kra de sa de no mo nhyada enka ho mo ne mpanimfo kasa obetimi ahwe no ayama mo. NCA also directed MNOs to complete their classification or
categorization of all SIM ownership into individual or business SIM. NCA directed MNOs to deactivate all SIMs that are partially registered, stage 1. I just show you the numbers, 6 million plus. Strictly apply the limit of 10 SIMs to individual SIMs. Also develop a solution whereby consumers can use a short code to check the number of SIMs registered with their Ghana cards. Wasan editor just say, Sisi ano enipa dodo a womo a register womo SIM no 36 million. Emu 6 million ana womo eyi omo efiri so 11 million enso SIM a omanfo en register aye. 36,571,256. Now this is made up of 25,488,962 SIMs that have completed stage 1 and stage 2 of the SIM registration exercise. If you see a man saying in a sick crabby, a World Bank, no, was sister say, oh my Ghana, a dear back where high and Sasia, year 2 from where would you we are into me and your one near Jana Hosano. And he a walk when you say one more Eddie Sikapudu. Ebra or my Ghana and after now caught the quiet forest and as a quiet daughter was until Montemua. One more and afi what the agency say na sasena senya what day na enriati me feel so sebea ebetumi asom o my Ghana na we no eya so ye hwe ensase any more do the some so no forestry commission no ehia na eja wo modi ho nkomo anam so ema World Bank empenifo ebe ya Adom ebehwe say be reduce emission from I will say from the forest degradation. It already know maybe I dika krimu aya mining aya hobasa say no it me bomodia restore land no esa duanua na faso ebenya apart from said the fast say bema climate resilience no ebesan ama ohwa ye forest and boy kua ho ban ho and also the boy nsuo ho ban enti no bema ye nsuo ene ye kua ni nyina agina papa district manager wono bekwai forestry so ewa ha ye no opening so eni nkomo ne misa opening ni say efa so ban na de beba contractor ne ba site obefa mrante wo krom ho ni bi adwuma dia bia yedi se ba se mfidia obeyusu any day to day manual job bia wo site no omuso betimi ayebi na watwe omuka nti first of all the income bebre omo na feso contractor ne ba site obehwe how the area will be sustained. Meeting at the Isaac K. Nomenyon Adom Kasiye. Young concern for Emwa na Marshebedjano, one more Edwin Sashe, a year Ghana Hydrological Authority, Bell no assay na the Sentino and a Ghana Bampany the A2 for say a Bayan Casa, a Kuya, one more bay, one share, Nanya, one for Kratan to ho. No, my Ghana be a yen sweet to a say for Honomono. A car cassia cassio between me a year na and sweet to a between me from one and I'm so I could go Pumana Sabia who was say between me a Kuguno. When yen is a Sabians, we a Ghana for no and no be bursy. I mean, the mom say, Monya Bibia, a friend of a drainage master plan. I remember who be beer Ghana Hano, as I say, ye drains like a sea warm. Said a bear, I do who say, a fool say no. Nina Sicasea, ye could shed drain Najim, Nano never bois, a ma, said Binsu a tono, I ye fire or Mia be braino, a sobete. Na omo support board no I mean authority no na mo pe kwan foforo bi e be fa so betimi nya sika e de si drains na ye ka ho asem abedwafo yititere ne eyekosi enim na de to swafo yenim se adwuma wode ama wo mu yi wasom obeye ne yie pepepe se be ya omanfo nso benya ho emfaso ye wo asodi obia yankasa o mining na no mama na ye waso de sanso na aban so waso de nti yankasa yenko aye nti menya adwuma ye de amaye nti ye behia obibia otegana ha ono so ntu bwawo charge am ne ma o mu ni say
Yensa enko bono mantem no emu na Sunyan West na yekwa kogina NDC for delegate bi e wo hono no wani abre ya wo che se empanimfo a wo mo nkran kropom ha se NDC amanyokom nhwe na wanhye won mo kete se ma me Millicent Abankwa yebo a wode no e hye won so se wono na won pere wo chire mu asanse empanimfo asisi agina na wienti no wo mo akofo akrata peso de ma me gina nyina no empanimfo ahwan wo mo ase na wose so mo ya de ma me hye won so de kan brofum so mo imposi ma me ne wo mo so a bewi ase na batwa na bekoso no wo mo nto ne se de ompebe ma NDC amanyokom no edincho emu no ya hunsa ya papa eko vetting committee na ade omo de bo na chi kire se omo disqualify na na so omo ka kire no e vetting committee a ya papa Mr. Fagbande na da no no asema omo ka kire ne se nipa omo endorse no omo arrears dues omo de ka eno na omo bisa na ya papa etu asesika na 356 cedis wo ho eno na asema omo bisa ya papa ma na etu aye eno achi no omo clear ya papa ka kire ne se de omo ni na wie enti obetumi akọ on the Jordan no ade ache bonada na omra meje ne ballot number nwachi na umi anto ya wono so bedwaba ewo amanyuko nim editu jase se wo hye wo mo ede obi ya wo mo empe eba afempinu ne adunu na enyade a obebontoa ama NDC amanyuko no ene ma ekoso wo Sunya West no kwasem ni yakase ye ni je ho a na ye boa ye ni nye ho kra because ye to aba no obi contest obi a enka ye papa Mahama enka nya de anka kwabradufo ene ayi beba be contest no eti e wose ye ba mu e ma sa nipa miensa no obi aye na adwuma na se wo mu ye wo adwuma no na ne obenya aba no ne ye de aba na ma no ye nyina ye de support be kwa akota sa nipa kro na chi Emmanuel Sikwabena enso e de sembi etudwa osade ye futuo ema amanyoko yi empanimfo say na 2020 and people for call oh yes on oppose parliament yenya 137 yampese saade no abesi NDC diem na yenya 137 bi yesrese mpanfo onabo ase adunkatia national for mesa monka mom na yenyina yenka mom ba ko se afi 13 for abaye koto no obia nko na asumdwe nya de yegusiwa jina NDC amanyoko no akache na mampanyida da John Dramani Mahama wo ye atoye mantem no emu Western North mantem no wo ye no se hwabo so na wabro panyini kopie mu ho no mensu kakra ka tigu nura no na nya agrokra so omanfo a wo ho no mo no emfa ho na munsuo ni mo ye oba be hia wo mampanyi dada ya wo hwe se ne nsam ho de betudwa no ebeto wakoma so na no mo kyerese do wo ma NDC amanyoko ene wo panyini yinti na nsu kakra kai wo na mu be hia Mani mama de se obia nim se oye nipa na ho wodom bia penasem na NDC ko bi se wo ye be use wo ye leader bia obia support ndina ye nche kese nsu ato anase nsu onto ne ho to ntiri ma ye nyina ka bom bebre a nsu oto ne de nyina o mo foma o de baaye Kwabena minta kando eye na shebedwani ema wono a wo dwabo so abate ompesua so onu nso di tudwa se de MPP amanyokuo no ede National Health Insurance Fund no eye adwuma no e ade a ha dwene pa ne nsem ni mu nkyeremu eni Onom kasa anu achi na John Dramani Mahama ede nsem bi eto aso Arampo ye betrama now they are called drugstore cotton in the NHL no I say completely na here no one free SHS and also I say and for that go school in check go school now what you know how to be answer we are sound one